amabonekerwa ya Bikira Mariya ku isi. Ni henshi ku isi hagiye havugwa amabonekerwa ya Bikira Mariya. Mu migabane yose y'isi tuhasanga abantu n'ahantu bivugwa ko Bikira Mariya yabonekeye. Buri kinyejana kandi dusangamo amabonekerwa ya Bikira Mariya. Nko mu kinyejana cya 20 cyonyine bavuga ko cyabayemo amabonekerwa ya Bikira Mariya arenga 400. Agera kuri 200 akaba yarabaye hagati y'1944 kugeza 1993. Agera kuri 15 gusa niyo yemewe n'abepiskopi ba diyoseze yabereyemo. Amabonekerwa yemewe. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bushishikariza abakirisitu kuyifashisha basenga kandi biyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Aya mabonekerwa navanaho ibyanditswe bitagatifu ndetse n'inyigisho za Kiliziya umukirisitu yahawe, ahubwo amufasha gusobanukirwa no gucengera ivanjiri no gukomera mu kwemera. Amabonekerwa ataremewe nayo hari ayubahwa na Kiliziya Gatolika, bityo ubuyobozi bwa Kiliziya ntibubuze abakirisitu kuyifashisha basenga nubwo atemewe bwose, ariko hari atemewe ndetse ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bukihanangiriza abakirisitu kutayishinga kuko akenshi aba yaragaragayemo ukwigiza nkana, ukurota, ikinyoma, uburwayi bw'ihungabana ndetse n'ubutekamutwe. Ariko se ni iki gitandukanya amabonekerwa nyakuri n'amabonekerwa atari yo? Kubera iki Bikira Mariya yagiye yigaragariza isi? Bikira Mariya abonekera abantu ki? Hagomba iki kugira ngo umuntu abonekerwe? Umuntu uwo ari we wese yabonekerwa na Bikira Mariya? Ni ubuhe butumwa Bikira Mariya aba azaniye isi? Dutegetswe twese kwemera amabonekerwa? Ni iki amabonekerwa amarira ubuzima bw'umukirisitu? Kiliziya ivuga iki ku mabonekerwa yabayeho ndetse n'ariho uyu munsi? Amabonekerwa yose aba ari yo koko? Ni ayahe mabonekerwa yemewe na Kiliziya Gatolika? Bisaba iki kugira ngo yemerwe? Ubunyamabanga bushinzwe amahame y'ukwemera mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika bwateguye inyandiko irebana n'amabonekerwa mu 1978, iza kwemerwa na Papa Paul wa gatandatu ariko ishyirwa ahagaragara mu 2011. Iyo nyandiko rero yerekana ingingo nyamukuru zigenderwaho kugira ngo amabonekerwa yemerwe, ariko igaha uburenganzira umwepiskopi wahabereye amabonekerwa bwo kwiga, gusesengura no kwemeza amabonekerwa yahabereye, maze imyanzuro ikamenyeshwa ubwo bunyamabanga bushinzwe amahame y'ukwemera. Kiliziya rero mu kwemeza ko amabonekerwa ari yo koko igendera ku byemezo 3 nyamukuru: icyemezo gishingiye ku mateka, icyemezo gishingiye ku buzima bw'imyitwarire ya muntu, icyemezo gishingiye ku iyobokamana. Icyemezo gishingiye ku mateka: bifashisha ibyabaye mu mateka, amakuru n'ubuhamya bijyanye n'igikorwa cy'ibonekerwa bakoraho ubushakashatsi. Icyemezo gishingiye ku buzima bw'imyitwarire ya muntu: ni ukuvuga ko basuzuma ubonekerwa kugira ngo barebe niba ari muzima koko mu mutwe, nta bibazo bijyanye n'ihungabana cyangwa ibindi bibazo bishobora gutuma adatekereza neza, cyangwa byatuma ashobora kubona no kumva ibidasanzwe. Bareba rero niba nta kibazo afite ku bijyanye n'ubwenge, imyitwarire ndetse na roho. Icyemezo gishingiye ku iyobokamana: aha abahanga mu iyobokamana bibanda ku bivugwa n'ubonekerwa cyangwa ibyo avuga ko yabonye, maze bakareba niba ubutumwa avuga ko yahawe na Bikira Mariya
butabusanyije n'ubwo kwemera n'inyigisho za Yezu Kristo, bakareba niba zitabangamiye imyitwarire n'imibereho y'Abakristo muri rusange. Basuzuma kandi ibimenyetso byerekanwa n'uwabonekewe, twavuga kwirwanirira n'ibindi bitangaza. Iki gikorwa cy'abahanga mu gusuzuma amabonekerwa gikoranwa ubwitonzi bwinshi. Abagize itsinda risuzuma amabonekerwa bagendera kure amarangamutima ashobora gutuma badatunganya uwo murimo utoroshye. Mu 1986 i Saragossa muri Espagne, abahanga mu gusesengura amabonekerwa babaruye icyitwa amabonekerwa ya Bikira Mariya agera ku 21,000. Yabaye kuva mu mwaka w'1000 kugeza muri uyu mwaka w'1986, ariko Kiliziya yemeye gusa agera kuri 15. Ni ayahe mabonekerwa yemewe na Kiliziya Gatolika kugeza uyu munsi? Kiliziya yifashishije abahanga mu iyobokamana n'inzobere mu bumenyi bw'umuntu. Muri ibyo bihumbi byose by'amabonekerwa, kugeza uyu munsi yemejwe ko amabonekerwa agera kuri 15 ariyo Abakristo bagomba gufata nk'ukuri, bakubaha ubutumwa bwayo, bagasura aho yabereye kandi bakubaha n'ibimenyetso biharanga. Dore hamwe hemejwe na Kiliziya Gatolika ko Bikira Mariya yahabonekeye. Bikira Mariya yabonekeye i Guadeloupe muri Mexique. Umugabo witwa Diego ubwo yigiraga mu misa ku itariki ya 9 Ukuboza 1531, ageze ku gasozi ka Tepeyac, yumvise ijwi rimeze nk'iriririmba ariko rivanze n'urusaku rw'imvura. Nibwo yumvise ijwi rimuhamagarira mu mpinga y'umusozi, maze yitegereje abona ni umugore utagira uko asa. Uwo mugore yari yambaye neza nk'abamikazi b'Abatseke, n'ubwoko bw'abasangwabutaka bo muri Amerika, maze ahita amenya ko ari Bikira Mariya. Nibwo Bikira Mariya amusabye kujya kubwira umwepiskopi we ko agomba kubaka kiliziya kuri uwo musozi, maze Bikira Mariya akazayigaragarizamo urukundo rwe n'impuhwe ze kugira ngo abakize ingorane n'ububyahabe byari byugarije ako gace. Ariko rero umwepiskopi ntiyahise yemera ko Diego yabonekewe na Bikira Mariya, maze amusaba kugaragaza ikimenyetso cyemeza ko Bikira Mariya yamubonekeye koko. Ubwo Bikira Mariya yategetse Diego kujya mu mpinga y'umusozi akahasoroma indabo. Icyo gihe cyari igihe cy'izuba ryinshi, nta katsi kameraga ku butaka, maze Diego ahasanga indabo nyinshi kandi zitoshye. Arazisoroma yuzuza umwitero we, maze aza kuzereka umwepiskopi we. Umwepiskopi nawe ngo azibone, nawe aratangara cyane kuko cyari igihe cy'izuba. Uretse n'ibyo kandi, bakirambura igishura cya Diego, umwepiskopi yahise abona ishusho ya Bikira Mariya yishushanyije ku gishura cya Diego, maze bose bemera ko Diego yabonekewe na Bikira Mariya. Bikira Mariya yabonekeye i Lyon mu Bufaransa. Mu 1664, mu misozi ya Alpes ku ruhande rw'Ubufaransa, muri bumwe mu buvumo bwo muri iyo misozi, Bikira Mariya yiyeretse umwana w'umukobwa wari umuja n'umushumba w'amatungo witwa Benedicta, akaba yari afite imyaka 16. Muri ubwo buvumo, aho Benedicta yari yugamye izuba anavuga ishapule, Bikira Mariya yamwiyeretse akikiye umwana mu biganza bye kandi atamirije ikamba. Bikira Mariya yamubonekeye igihe cy'imyaka 54 yose, ni ukuvuga kugeza igihe apfiriye mu 1718. Bikira Mariya yasabye ko aho hantu i Lyon hakubakwa kiliziya igomba gusengerwamo basabira abanyabyaha.
Bikira Mariya yabonekeye Gatarina Labole ahitwa Ridiba mu Bufaransa. Mu 1830 Bikira Mariya yabonekeye umunovisi w'umukobwa washakaga kwiha Imana mu babikira b'urukundo i Paris ku itariki 18 Nyakanga 1830. Bikira Mariya yabonekeye Catherine muri kiliziya y'ababikira b'urukundo maze amubwira ko ashaka kumuha ubutumwa burebana n'ibihe by'amakuba bigiye kuza, ariko ayo makuba Bikira Mariya akazayarinda abakomera ku isengesho. Ayo makuba yavugaga ni itotezwa ry'abiyeguriye Imana ndetse n'akaduruvayo kazatuka mu mujyi wa Paris. Ubwo Bikira Mariya yabonekeraga Gaterina bwa kabiri yari mu isengesho mu kiliziya. Kuri uyu munsi nibwo Bikira Mariya yahishuriye Gaterina umudari dukunze kubona. Uruhande rumwe rw'uwo mudari hari handitse aya magambo ati: Bikira Mariya itasamwe mu cyaha, udusabire twe abagutakambira. Ku rundi ruhande rw'uwo mudari hashushanyijeho umusaraba umeze nk'ushinze mu nyuguti ya M. Hasi hari imitima ibiri. Maze Bikira Mariya asaba Gaterina gucurisha uyu mudari, nuko umuntu wese uzawambara mu ijosi afite ukwemera akazaronka inema zose Bikira Mariya atanga. Uyu mudari w'ibitangaza wagize uruhare mu guhinduka k'umugabo w'Umuyahudi nawe waje kubonekerwa na Bikira Mariya i Roma 1842, imyaka 12. Uwo mudari uhawe Gaterina. Mu 1842 Bikira Mariya yabonekeye Alphonse Ratisbonne i Roma. Ratisbonne Alphonse yari Umuyahudi w'umukungu wari utuye i Strasbourg mu Bufaransa. Nka Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa, Ratisbonne yari Umuyahudi akaba umuhakanyi kandi akarwanya Abagatulika bihebuje. Umunsi umwe we na mugenzi we bakaba barimo batembera muri Bazilika ya Mutagatifu Andereya i Roma nka Pawulo mu nzira ijya i Damasi. Ratisbonne agira atya abona urumuri ruhebuje kuri alitari ya Bazilika, maze abona umugore utagira uko asa, ahita amenya ko ari Bikira Mariya nk'uko yamubonaga ku mudari yari yahawe n'inshuti i Roma. Ubwo abantu bari bamubajije uko Bikira Mariya yabonye asa, yabasubije ko atabasha kubisobanura, ati: cyokora nubwo atagize icyo ambwira, narasobanukiwe. Kuva icyo gihe Alphonse Ratisbonne yahise ahinduka aba umukristu koko, ndetse naho yinjira no mu muryango w'Abayezuwiti. Bikira Mariya yabonekeye i Lazarete mu Bufaransa. Mu 1846 Bikira Mariya yabonekeye abana bato babiri b'abashumba, Melania Calva wari ufite imyaka 15 na Magismine Giro wari ufite imyaka 11. Umunsi umwe ubwo bari bahuye amatungo ku musozi wa Lazarete, babonye urumuri rwinshi cyane ruruta urw'izuba, maze hasohokamo umugore, ni Bikira Mariya. Yaje arira maze arababwira ati: mwigira ubwoba, nimunsange nje kugira ngo mbahe ubutumwa bukomeye. Bikira Mariya yabwiye aba bana Melania na Magismini ko ababajwe n'uko abantu batubahiriza umunsi w'Imana, ko atewe agahinda n'uko abantu batubaha amategeko y'Imana. Ati: nkunda isi ku buryo nashaka ko irimburwa kubera ibyaha byayo. Bikira Mariya yasabye abantu ko bahinduka bakagarukira Imana kandi bagasenga igihe cyose. Iki ni igice cya mbere turangije. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Wowe Mariya
wicishije bugufi kandi mu